beri na kwamkela mingsrome koronga ngisela stitch le churko eka nhlekana sukura na motlha namutlhe msimune ku suko ira makumemberi naro ra ngwetile ya maori le mara magedeberi makumemberi ngwe ne khalanga pet mathebula ingwana smart wa jimwa hlanga mashingirtano chachara makuna la wandandaze na kuramba mingsrome longa ngisela urko la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kumaki audio streaming mkana lo ne fm.co.za Kasili Nyango Kasili Kensani Nyango na Njidani Eric Mabasa laba bakaba ko tisela nangona ko waswa resima babu yana kambe muntu ko ya Kasili Cecilia nhlabangwana mangemsaba kwa kamgana lo ne FM makomba ndlela namutlha elesako ni fika n'wanela matimba loko ni kha ni languta matshamele ya swilo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta hina tanihi va xinuna ku kahlekahle xiphiqo xa hina i yini xiphiqo xa hina i yini hi kwatele yini ku nga va ku ri na ku phikizana ko karhi lava vanhuna va nge le ku phikizaneni va nge hi phikizanela ku lava ta vona ku laha nga na tihanyi ku tlula van'wana i mani hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku hi fanele hi va na tihanyi ta muxaka lowu hikokwalaho ka yini hi fanele hi fika la ka xiyimo lexaku vamhani vasesi vavasati va hina hi fanele hi tikuma hi kha hi va endla nsele hi ndlela leyi hikokwalaho ka yini ni vula ku i ncini xi hi fikisaka ka xiyimo xo xolexo ku na xivangelo ke lexi hi fikisaka i n'hweti leyi yi nga vekeriwa tlhelo loko ma languta ka tin'hweti hinkwato ta 12 ta lembe Afrika-Dzonga ku na n'hweti leyi va ku hi veke thwi hi ku n'hweti leyi hi vekela ku xixima ku fundza ku hlonipha vamanana van'wana va ri kumbexana n'hweti leyi fanele yi nga ha vi kona hi ku ongeti hi yo yi endlaku leswaku swilo swi nyanya kahlekahle hi tsandzeka kwihi loko mi languta a ri heli vhiki hi nga twangi ku wansati u endliwe nsele a ni kha ni vulavula hi ra vuntlhanu ni ku holobye Bheki Cele va kombise timhaka ta leswaku ku tlula kolomiya ka 10 ra magidi wa vamanana va pfinyiwile exikarhi ka n'hweti ya Dzivamisoko na n'hweti ya Khotavuxika na n'waka i tinhlayohlayo leti ti vulavulaka na hina tanihi rixaka hi fika njhani ka xiyimo lexi ni vulavula ku teka xiboho xa ku ya pfinya hi mhaka ya yini hi vukali bya yini swi tsandzaku hi ku eka sisi hi nga yimani kwala ni lava ku mi hlamula swi tsandzaku nako loko kwani swi lavi swi tsandzaku ku hinkomu yi famba hayi kona man hi famba hi katsova ku vavanuna va vula na mina hi mhaka ya ku un'wani munhu i na vuyada swi vula yini hi xiyenge xo fana na gender commission leyi lavonaka timhaka ta ndzingano wa rimbewu ku vulavuriwe timhaka ta ku loko commission ya muxaka lowu yi simekiwa swin'wana swa leswi a swi langutiwile a ku ri ku yi ta tlakula xiyimo kumbe yi ta pfuneta ku tlakula xiyimo xa va mi ta ni kaneta vujawu loko ka swona yi ta ringeta ku tlakula xiyimo xa vamanana kusuka le vuhlongeni va nga ka byoho xi ta ringana na xa hina ivi se hi va hi ringana tani hi swi nga ri na mhaka ku wa rimbewu rihi se loko xiyimo xi tetani swi nga swi vula ku commission ya vabujavu yi le ku tsandzekeni ku tirha kumbe ku na swin'wana leswi hi fikisaka xiyimo xa xolexo ke i mhaka leyi lavaku ku hi bula hi yona mingiseri wa mehe u nga kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe ku rhumela tweet at Makhuvele DP kumbe at Afrika Munghana i Twitter handle handle ka sweswi u nga hi bela riqingho ka 0152971855 kumbe tirhisa Makhuvele DP at sabc.co.za swin'wana leswi nga vulavulaka hi swona i timhaka leti ta ku va ku na vanhu lava nga hetelela va macha va kombisa ku vula ku ya kombisa ku ka va nga tsakisiwi hi tilist kasi swi endlisa ku yini swa tilist hi pfuneni n'wina mi nga ka vandla ra African National Congress hi kota ku tiva vunyana na hina ka mi hi pfula vuxifuva hi kota ku swi tiva kahlekahle swi endlisa ku yini swi za swi endlaka leswaku mi tikuma mi kha mi vilela mhaka leyi ya shutdown yona ke yi vula yini yi suka la kwihi nako yi hi yisa kwihi kumbe hi nga ha vulavuli yona hi ku a na hina n'winyi hi yi tshika so a hi mutweneni le ka 0152971855 nakona eAfrika wa vulavula Bujavu va yime kulunga la Bujavu nhlekani enhlekani potpeta na nhlekani ka vayingiseri va Mavonelo FM a khensa swinene Bujavu mani loko mi nyike nkarhi wa ku bula na hina swi tiva ku migingiriko yi tele loko ze ri sumbuni ka ri kutani swi tele leswi mi nge le ku swi endleni kambe
hi za hi mi rhamba hi kutani Javu hi ku xiyimo a xi tshamisekangi mani ku na viyada visopfa lebyi nge le ku endlekeni n'hweti yi vekeriwe a tlhelo va ku n'hweti hi leyi i ya vamanana kambe swi tikomba ungeti hi yo yi vangaku ntungu lowu wa ku va vamanana va xanisiwa kumbe ku dlawa hi ndlela leyo mi vona yini n'wina Javu tanihi khomixini ya ndzingano wa rimbewu loko swi fika la ka timhaka ta vamanana? But Pete, I come I go every time I asked ku xana is it important hi highlight n'hweti leyi wa ku tlula mpimo leswi hi highlighta swona na mugingiriko ya vamanana hinkwako lomu tikereke hinkwako ku vulavuriwa hi women empowerment ku vulavuriwa timhaka ta timfanelo ta vamanana mara tinsulavoya letiwani leswi lava fa ntsiriti bele ku endleka swilo leswi swi va endlaku ingaku hi vona va fanele va popular more than activities ingaku hi va nyika too much media coverage van'wani vo tala lava va ginaka va endla swo huma ndleleni but ti-case ta chavisa ta August this year ti brutal vanhu va le ku dlayiweni hi ndlela leyo chavisa swinene loko mi tlhandla kambirhi statistics swi nga humesiwa hi Friday hi minister Bheki Cele swi mi komba xikan'we but ku kahle ku na something very very serious wrong a tiko ra hina 10,000 more than 10,000 vamanana va pfinyiwini hi tin'hweti tinharhu ntsena la hi leti nga ripotiwa botpet a hi vuli leti ti nga ripotiwangiki leti to humaka munhu wa kona tshamaka va phapazela ku halaka va swifundzu a nga langanela police station a ku na access ya ti-police station kumbe va Eastern Cape hi vula lava nga maphorisa va nga na tidoke ta kona ene swi vula leswaku more than close to 10,000 va vapfinyi va le ku fambeni eswitarateni so that's the problem leyi nga na yona tikweni leri botpet kahle swi hoxeka loko swi fika kwihi i mani a nga ri ku endleni ka yini xo sungula botpet hi vula masiku hinkwayo ku nawu wa hina botpet u ndlela yin'wanyana leswi hi xilungu va nge the burden of proof i problem yi le ku revisiweni ku sweswi botpet ni swi tiva kahle ku ni mi betlapa a hi tshamini swin'we un'wana na un'wana swi vonile va ta ku vutisa i nga swi prova beyond reasonable doubt ku mpela Baloyi ku bini a ku na ti-mitigating factor leti ti nga endla ku a ku ba hi tlapa se ku tenga n'wina instead ku tenga mina loko ni fika layani mi n'wi tini musi mathebula i te yini i te mina ni n'wi bini mhaka ku yena i sungula a ni tshutela hi mara se ma swi vona ku sweswi ya kwini that's number one. Number two, vanhu lavawani va treatiwa ingaku hi veleka honeymoon a prison va na ti-smart TV van'wana va kota ku yiva ti-cellphone va tinghenisa va hlaya botpet loko va huma lava swidyondzeko swikulukumba ngopfu the very same government leyi nga kona president Ramaphosa a tshama n'wana mina i gweviwini i endlini xigwevo xa wena mara ni kombela ku rivalela mara what about family ya ka va Mabulani, what about family ya ka va Nosicelo, what about family ya ka va Karabo, what about family ya ka va Shongi lava ma swisisa ya tlhelela ka vona hi va vutisa va tisa ku yini na mara lava ya va rivalela hayi i tshamini le i dyondzekini i rehabilitatini because correctional service i rehabilitation. That's the cornerstone ya problem ya hina. Secondly botpet sweswiwani munhu i mi endlela nsela xitandini a endlela xaka ra n'wina kumbe a endlela un'wanyana God forbid un'wana close na n'wina i ya khoto va ta ku i rana concurrently 15 years concurrently va good behavior i 2.5 years i humini botpet i tlhela a ta endla swo fana sweswiya next thing mi ku nawu a wu tirhi i swo fana swi languta na ku delaya ka ti-bill ta tinharhu ti nga parliament every day hi tsala na statement hi tlhe hi vulavula na vona ku kasi ku humelela yini va ta ku hayi maniyana va khomixini hi ma hi tikisela mina eka pressure a hi va nyiki pressure hi ntirho wa hina loyi fanele wu endla sweswi ku na 32 wa ti-court designated court botpet president vulavula hi tona ti 10 June 2021 a parliament a ku no mi nga vileli South Africa ti ta va ti ri kona gender commission na yona i hoyo president i le ku yi tirheleni tikwini tikhoto leti a ti kona botpet because khoto leti a ti fast tracka ku vanhu lava swigevenga swa ti-gender based violence swi treatiwa separately eka swigevenga swo yiva tihomu na leswo swo rhwala timbuti ta vanhu ematsangeni so mi swi vona xikan'we leswaku ku na problem leyi nga systematic issues kumbe va magistrate a va swi lavi because un'wanyana loko va deala na gender based violence case only swi va limita ti-careers ku va nga vi ti-judges ku va nge vi versatile eka ti-case hinkwato va lava ku deala na ta murder va lava ku deala na ta robbery va lava ku deala na ta rape na yini leswaku loko va va judge va swi tiva ku ti-report ta vona ti tshamisekile so a hi swi tivi ku ntiyiso wa kona i ncini mara loko mo ya Palm Ridge Magistrate Court botpet la Gauteng
every single day kuna case of gender-based violence leyi I prosecutiwa hi speed because kuna dedicated magistrate lava va tshamela ku tona case test a va languti swin'wanyana. So mukudasa mi kuma ku every day loko ya Palm Ridge swi tiva ku hayi loyi a nga endla something a nga ku vuyeni. That's why mi kuma ku van'wana va susa swifundzeni swin'wana va tisa la Gauteng because tikhoto leti kona hi problem leyi nga na yona Botpet. Ntirho hi le ku endleni because vanhu va swi tiva se vona byi fika kwihi loko ti tirha ka case to fana letiwa. Xana va ti teka case seriously va treat njhani vanhu loko va fika khoto and ya swi twisisa nkarhi wun'wana va tikeriwa maphorisa mara ku na ku nkarhi wun'wana kuma ku vumbhoni Botpet byi hoxeka kwalaha ka maphorisa. That's why ku a ku vi na Thuthuzela case center la nga ta va na phorisa ku nga ta va na dokodela ku nga ta va na social worker na wa psychologist lava nga ta swi tiva va na vuswikoti because a hi mani nga ta dila na case ta gender based violence Botpet. Mi nga teki phorisa leyi nga ku thwasa last week ro huma a Pretoria show le Pretoria West le mo wena dilana na sesi lowu I pfinyiwini a ri byaleni a n'wi vutisa botila ta fika because mentality ya ri innocent ta n'wi vutisa a wu mbale yini a wu ri kwini a ku xavele byala swivutiso swa nonsense leswi fanele nga vutiseki munhu loko munhu a pfinyiwini n'wi vitanele tlhelo mi tshama kona vitana munhu wa appropriate la nga ta kota ku dila na yena ku humelele yini sisi mi n'wi hlamusela that's why kuma tin'wana ti-case va lonjini Botpet mara va ti lonja va tlhela va ti withdraw because ti ta teka forever va tlhela va threateniwa ku loko no khomiwa kumbe loko ntukulu wa n'wina sweswi ku nga na masiku lava ku ni ta dlaya family hinkwayo vanhu va ta chuha Botpet. So what's not the problem leyi nga na tona. Kumeka etiminete ntsena ku bila wara ya 12 Bujavu ni la ku hundza ila vhengeleni la ta vuya ni languta kahle na mi twa vulavula hi ti magistrate 9 a ku na laha hi nga sungula ku kona ke hi ku ringeta ku sivela swi nga si fika na ku ya swi ya lava maphorisa na magistrate ke munhu khomela tani Bujavu ta vuya yisa mahlweni a ndza karhi ku yi kandziyela Vula nhlekani lowunani Botpet loyi a vulavulaka Caroline Javu kusuka ka xigavendlasini Botpet vavanuna va na problem leyi kulukumba. Vavanuna a va swi koti ku loko va ri na ku tikeriwa va lava mpfuno ka vanhu van'wanyana. Problem ya vona a va swi koti ku yimela timhaka ta vona aka vona va tirhisa matimba ya vona va rivala ku hina vavasati hi matimba na vona a hi fani hi laha se va suka ku vumunhwini bya vona va ti hundzula swiharhi aka hina hi hetelela hi chava na ku rhandza Botpet hikuva a wu swi tivi ku loyi u nga ta hlangana na yena I munhu loyi a nga ta ku endla yini hi nkarhi wa njhani. Leswi va swi endlaka vavanuna Botpet swa hi tikisela swinene tanihi vavasati a hi dyi ro vupfa Botpet nga ku mfumo lowu nga tikisa xandla. I'm hlangana na Caroline Javu kusuka ka xigavendlasini Botpet inkomo. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. kese ri swinene sesi Caroline hi ndlela leyi hi na mbulavuleri wa commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa rimbewu eAfrika-Dzonga tatana Javu Baloyi Bujavu a hi yeni mahlweni kumbexana mi lava ku vula swin'wana hi leswi sesi Caroline va nga vula swona kambe ke loko ku ri ku a ku na leswi mi vulaka swona hi swi sivela kusuka kwihi endla yina masunguleni. You see Botpet it's swin'wana swi lava practical aspect. Loko mo languta swifundza swo karhi ku na lava vanuna va hlangana kona a tikhorweni kumbe kwini kumbe angomeni Eastern Cape Mpumalanga na Limpopo. Leswi nga kona Botpet a hi engageni vana lava va ri vatsongo a hi tirhiseni life orientation to the greater extent. N'wana kuma distinction ka life orientation va kuma matric va ku loko me distinction a huma nele phepeni mara ti-values leti va nga ti kuma laha etini ses Caroline va vulavula hi ku vavanuna va va tikisela. There's one fundamental problem leyi fanele hi vulavulaka ni vulavula ntiyiso. Vavanuna naturally a hi vanhu va nyimpi. Problem vavanuna hi va hinkwenu hi va na problem yo ku a hi swi koti ku reacta loko hi pfukiwile. A hi swi koti conflict management hi tirhisa leswo swa ku entitlement ku ni n'wanuna mina ni nge deleli n'wansati because society yi dyondzise swona swa problem. N'wansati Botpet ta ku rasela nga ku suna I tlhela a ku pfuka hi lwa kunene ma swi twisisa Botpet to such an extent loko I nga ri na social intelligence I va gena n'wi bini kumbe endle something I tlherisele voko and which is wrong. So that's why kuma ku commission leswo yi sungula program ya men and boys laha nghenisaka vafana na vavanuna I tshama hansi I share idea according to generation ku humeleleni kokwana wa mina va ni byele yini ku na ha ri ntsongo ka Chimawuti mani ni byele yini dyondzisana ku wansati a nga biwi
wansati wa xiximiwa, wansati wa hlayisiwa, wansati va lalwa na yena kahle. Loko a ku holovisa funda mati suka famba. Yes, wa tala i tala mbilu. Problem ya na vanuna I ku reacta botpet a hi swi koti. Hi tisola ndhaku loko I tlhandleke voko. And that is the problem leyi nga na yona vo tala. Loko mo vutisa n'wana n'wana nga jele, I ta mi byela ku problem ya mina Baloyi, I should have done that. I should have walked away. Nambu wo woka loko ku fanele gate I remote, tlula gate I humi famba I hambana na yena. Because the consequences ti ta va leswi nga swi endla. South Carolina loko mo va vutisa kahle ma kumela khoneni, va nga mi byela ntiyiso ku hina vavasati ya karata nkarhi wun'wana. Mara makaratela hina va khera va manana because hina nkarhi wun'wanyana hi hleketa ni tshama ni byela van'wanyana vavanuna ku to treat a man nkarhi wun'we treat nga kun'wana lontsongo. I ta swi vona ku swilo swi ta tshamiseka a va ri na conflict va teka commission. Loko lata ku nuna wena I swi tiva ku nuna wena wa ku rhandza ene mahloni pana n'wi treat nga vuhlangi. Nkarhi wun'wana hina vavanuna hina mihleketelo ya vuhlanginyana nkarhi wun'wana ya hi tela ende ya rivala ku ti-consequences ta leswi hi nga ta swi endla ti ta va daya. N'wana va teka fa bodlele botpete a fa glass a rivala ku glass leyi nga ta tlhe yi nwa mati la ndeka yini. Those are some of the things leswi hi ringeta ku swi tisa ka vavanuna. Hi va na discussion hi vulavula. Vavanuna va tikeriwa botpete emindyangwini, vavasati va rhuketela. And loko a ku rhuketela more especially va lava nga luzekela hi mintirho sweswiwani, van'wanyana a va luzekelanga hi mintirho, van'wanyana a va le ku tirheni. I kuma munhu a impha ku na boti un'wanyani a nga ni fonela botpete, I even cried. I yise n'wansati cash a University ya Venda a n'wi dyondzisa se swilo a n'wi jikela loko a sungula ku tirha mistress. What do you do in those situations, botpete? Botilo just walked away I tlhelele ka vona. And that is my hero, that guy. I forever na n'wi fonela ni vulavula na yena ni n'wi cheka ku ha ri kahle. He has gone to counseling. And those are the situations leti mi swi tiva va tele ngopfu vanhu va nga yisa vavasati exikolweni. I kuma ku n'wansati loko a sungula ku tirha wa n'wi jikela loko vulavula na va meste mani fonini a wu swi tivi ku ni vulavula na mani. Van'wana va tshama n'wi tisela na xigangu ni teka yindlu a ku I colleague ya mina mara nuna ka swi tiva ku munhu loyi I xigangu. So what do you do in those situations? So va khodelela van'wana vavanuna. South Carolina loko hi kota ku hi hlangana vona hi kuma na group yo karhi hi tshama na vasetikhesani va ka gender committee hi dyondzisana this issue ku tikeriwa ka hina vavanuna hi kwihi, ku tikeriwa ka vona vavasati hi kwihi. Problem hi le ku vulavuleni women's empowerment botpete hi rivala ku tikeriwa ka vavanuna lava va nga na situation letiwani. And that's the discussion leyi mi nga tshama hi twa hi vulavula hina va ka gender committee hi cema ti-discussion. Yes, it's about women empowerment. Mara vavasati na vona va fanele va introspecta ku role va hi tlangaku hi yihi leyi fikaku swilo swi fika la swi fika kona. Kumbexani I nkarhi Javu wa ku hi amatshangweni ya ku fana sweswi mi kombisaka ku tanihi commission mi le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku lava ku ta fikelela na vaxinuna. Kumbexani vaxinuna lava na vo ku na ku kwatanyana ka ku ku na n'hweti leyi nga vekeriwa vaxisati ntsena, ku hava n'hweti leyi nga vekeriwa vaxinuna. Hikokwalaho ka yini hi nga tlheleli ka drawing board hi fika kwalano hi ku sweswi leyi n'hweti yi languta vaxinuna ntsena hi ta kota ku twa na mintlhontlho ya vona na timhaka letiya ta ku n'wanuna mihloti ya hi ya ngwenya kumbexana swi ta hela. Botpete na ta mi nyika example ya ta mi nyika example. I'm sorry loko nga ngheni kereke ni kombela va ni rivalela. Kereke leyi ni nghenaka yona ya Evangelical Presbyterian Church Mission ku na vavanuna vo tala kerekeni mara vamanana va endla xiave lexikulukumba ngopfu hikuva swilo swa vona mapfhumba ya vona va mapfumbisi. July I n'hweti ya vavanuna botpete yi kona yale ya tiveka I July n'hweti ya vavanuna. Sweswi wa commission hi September hi ta yisa report va ri when relations disentangle vavanuna lava nga ku hluphekeni mhaka sapoto lava nga ku hluphekeni ku ta ku hi ta endla lonja report ya official munghana lolene ta swi tiva kwalani already botpete report leyi yi lo yisa ka website. We got more than 100 vavanuna already, more than 100 maybe va nga va fika a ni swi tivi 2 weeks ago a ku ri more than 100 va ku mi huma kwini n'wina commission all along a hi hleketa ku mi yimela vavasati ntsena. Yes. No, that's not the case. Ku na vavanuna vo tala va nga ta timhaka ta ti-maintenance. July because hina vavanuna a hi swi koti ku mobilize botpete I problem ya hina. July a hi fanele hi pfumbisa gender commission a yi nga ha endli take a girl child to work. Reason being a hi ti vutisa loko hi siya n'wana wa mfana a xitarateni hi n'wi siyela hi endle n'wana ntsongo botpete n'wana wa 6 years hi endle yini hi ku take a girl child hi empower girl child ntsena. What about the boy child? Those are some of the things hi fanele hi ya ka drawing board hinkwenu la tikweni ku xana loko hi ka vulavula girl child women empowerment hi endla yini ka vavanuna. A hi reverse a hi endli ku vavanuna na vona va na resentment towards vavasati ku ti-program hinkwato ta vavasati na why hi nga endli ku va na parity na equality emintirhweni ku va na ndzingano wa rimbewu emintirhweni. Loko munghana lonene yi ri na producer vavasati yi na producer vavanuna
that is equality, equal pay and equal work. This is why these things don't want to they don't see those things in Zamago. He never compare kuna minago hambana ngwena vasati na vashinoni. Ngwana masikula both pay ba John Rachel schools. This person is a black person. What I'm saying is not black, it's brown. One thing. So never I that's the problem gender-based violence like gender equality. It also tells us so much wrong. Baba start lava if I never done it so na bona ko mani we what muti so hundla swa muti swa protective so loko mkhalabza ba ri futa na wansati na futa ra n'wanuna ra swa tumbetiwa a wu vuli ku n'wanuna a nga tirhi la mavoko it's because nsati wa mene va byerini ku mi nga voni ku yima laya ku basa I xiphunda xi lexi a xi endle nchumu kaya and those are the problem loko n'wanuna a sungula ku swita mi nga n'wi vona yime laya ni na chukele phela luya lava ka hina va na chukele mani so and then one will ask to end line ya ku react and doing she intimate partner violence and the violence le affecta le kereke un'wana wa tshika kereke nga kerekeni ku hlekiwa n'wana sati a fostela ku kerekeni n'wanuna a ku yini ya kerekeni because kuna vanhu na wena kerekeni then ba endla yini ba holova next thing n'wana sati dlayiwile n'wanuna le kwini ilejele vana va sala va hlupheka so these things both sides lava vutlhari bya Solomon leswaku hi swi engage njhani hi vulavula njhani na vayingiseri va Munghana Lonene mi ta vona ku solution hinkwayo na ku hi yingisela vanhu lava khale why swi nga ri kona swilo swi a swi nga ri kona a va swi tumbeta mindyangwini loko ku na violence mina ni tsundzuka straight kokwana wa mina I've never seen him va shouta n'wansati I've never seen him it could be an incident mara a va hi hlonipha loko hi ri vantsongo va tshama na hina hi tshama na vona va vulavula kahle communication both that communication a hi dyondzeni ku vulavula na hambi munhu n'wi a hi vulavuleni va mhani vana xin'wana xi kona both pete loko kumbexana ya kumbe ku hetini yes vana loko va vulavula something vatswari va ku both Javu Baloyi va ni khandise movha kusela aka Nhlaniki va ni yisa ka Ximawusi la ndleleni a va yisa voko ra vona ndhaku muku i nga pfuki va hemberini both Javu munhu luya I wo hlonipheka mi nga pfuki mi endla mistake ku mi nga tshembi n'wana wu tshembeni until evidence yi prove otherwise any problem yi endla ku violence ya mahlweni swihlangano leswi swin'wana swi vona violence hina vavanuna a hi swi koti ku nkarhi wun'wana hi swi kota ku xawuta phambeni ka vana and hi nga endli a hi tidyondzeni ku hi nga xawuti a ni ri I mani a swi endlaku ni ri hinkwenu ku ni katsa na mina botipete ni n'wanuna a hi tidyondzeni ku loko I vona ku vana va kona mi nga vulavuli that's va khale va ku swihlungwani swi funengete swo tala timhaka ti tele mara vana va ti solvanta ka yindlu hi ndlela leyinene problem ya hina masiku lawa a ni hi leta nghenisela na vana timhaka ta hina loko ka hi vulavula na nsati wa wena kumbe vulavula n'wana ku byela ku ya papa mhana nga ri ku a endle endleni n'wana yimelela mhana yena ku wa swi tiva mhana yena I na food so those are the things leti fanele hi ti dyondzisa ku a hi ti hlonipheni loko swihlangi papa swi nga n'wi hloniphi ndlwini na hina va papa a hi sirheleni futa leri endlaku hina futa mara a hi sirheleni futa leri endlaku hi nga xanisi mindyangu ya hina because mundzuku hi ta reset vana lava va ta va ti ofela wena I ta va ri jele ku vana va mina I hlaya bibele nga hita hlaya Genesis I za fika ka Revelation I ri tronkwini ku ni hundzukini loko wena hi chomelela hi hembela because I gender based violence ni kombela mi nga si famba Javu na loko teka sisilili ni la ku twa ku mi hetsela mi ku yini loko xiyimo xi tetani mi la ku vona ku endleka yini hi xirilo leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulanga ka mbulavurisano wa hina wa nhlekani wa siku ra namuntlha Javu endzhaku ka loko hi teka tinhlokomhaka ta mahungu na sisilili khesile sesilele he a languterile mahungu walawo le ka awara ya n'we kambe ke a hetseleni na Javu la a ku rhamba muyingiseri wa mehe le ka 015 297 1855 kahle xiphiqo I yini va ka hina xiphiqo I yini nyimpi leyi yi nga koho exikarhi ka vaxinuna na vaxisati tihanyi leti ti nge le ku kombisiweni ehenhleni ka vaxisati ti sukela kwihi ti vanga yini hi yisa ku yini mahlweni kumbexani kwele ku dyiwa kona vuswa loko ho vulavula ngopfu kona swi nga hi pfuna kumbe kwihi laha hi fanele ku hi lulamisa koho va ka hina Javu rito ra n'wina ro hetsela mi ri yini n'wina ka rixaka mina ni rito ra hina ku na mingiseri van'wanyani hi tolovelanini swinene va nga ni rhumela message it's a wonderful message seriously
kuna ti-wellness program ta maphorisa decent data kwa hlangana ti-situation ava kume health ka vafundhisi lava nga kona na ti-psychologists na social worker leti nga kona ene na cancer maluleke message loyi mi nga wu rhumela rito ro hetelela ni ri ku na vanhu vo tala va nga pfuneka ti ri munghana lonene aka vayingiseri va munghana lonene va pfunela ka munghana lonene va kota ku pfuneka hi tirhisana na ti-office ta hina a ku na. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Shiti presid bujaw. Wabekele. Shiti presa. Has been placed on hold. Shiti presid la kabujabo. Ndala le mani. Hello? Loko ma go to office ivi ndleve yi presa leswi ya yi veka ka hold a hi tlheleli nyana katsongo. No, a ku ri na munhu la nga ku na office ta hina tele Polokwane hi tirhisana swinene na munghana lonene vanhu va nga kuma tinambafoni ta mina ka munghana lonene loko ri swa gender related ku xanisiwa loko va ye maphoriseni va kuma ku a va koti ku pfuneka let's say maybe va ku va ene lexi ni tsakisaka masiku lawa since hi nghenelela ka munghana lonene hi va ku maphorisa decent va na ku pfuna vona lavakulukumba va le province na national va ku i ncini leswi mi lava ku hi lunghisa asifundeni na ku na yini and that's the wonderful thing and thanks to munghana lonene Botpete ya mtsalela ti-email nkarhi n'wana hi khensa mintirho ya n'wina ava endli sweswo vanhu va ka hina va nga foni va ku Javu a nga ta cheka ku impela hi n'wina mi tshama ka Ximawusa ni tshama ka Ximawusa mara why ni fanele mi ni vutisa mi sivela vanhu ku serious hi n'wina lava ka Ximawusa maka va mani mativa ncini ku yelana ni yelana matimba nkarhi n'wana a mi lava ku tela swo ntsena na lava ku vanhu va vutisa leswi swi khomekaka because loko mi fona mi tsana please call me ni fona back ni vutisa sweswo ni hela matimba kasi vanhu va ka hina kahle ku humelela yini ntsena ni kona le ka Facebook munhu a nga ni inboxa a ni chavi nchumu ku na nchumu swo biha leti ndzi endlaka ene le ka Twitter ni kona na le commission yi kona lero hi pfuna tiko Botpete a hi tirheleni tiko a hi tirheleni nga spend a khensa swinene Javu a khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomo bani inkomo Javu Baloyi va vulavulela commission ya ndingano wa rimbewu swa vava leswi swa vava hi ku okay loko mina ni kwatela na ngamu ivi ni hi holova ni dlaya loko ku ri ku na vana va sala na mani loko ni dlaya ivi ni ya khotsweni vana va sala na mani ku sala ku endleka yini a ni kha ni hlaya ku hela ka vhiki lokuwani a ni ri hala vukoni vuphirima ni kuma kun'wani andyangwini wun'wani ku ndleka leswi mingisero wa mema a ku ri muti wa vantshwanyana so vantshwa va huma hala a Eastern Cape va na n'wana a dyondza xikolweni xa private xo ka xi nga ri xa mfumo swikolo swa kahle switswa va tirha kahle lowu n'wana ku ri hin'we vumbirhi ka va ku ri madokodela nuna na nsati ku endleke yini a hi madzolonga ya le mindyangwini la ku lo va na nghozi ya movha ivi va lova hi vumbirhi ka vona n'wana loyi a fanele a tlhela a ya kulela kwini a Eastern Cape ringeta ku swi hleketa ku endleka yini hi n'wana yaloye se i swilo leswi loko hi ka hi hanya ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana hi fanele hi swi xiyaxiya hi swi tsundzuka swilo leswi ku xana hi ya helela kwihi loko ni yingisele Javu swin'wana swa leswi va swi vulaka ve ri hina tanihi va xinuna hi muhlovo wun'wana na vaxisati va fanele va ti languta na vona a ni tivi ku i fika kwihi ka mhaka yaleyo a hi buleni ntirhi a hi buli leyi ntsena timhaka ti tele a hi buleni wena u to fika ni byela leyi taku yona hi bula hi pfunana tanihi rixaka ku ya emahlweni hi ndlela leyo loko mi twe a nhlokomhaka ta mahungu va vulavula hi timhaka ta ku nandzu wa murhangeri wa EFF wu hundzeriwa mahlweni mi ta tsundzuka ku tshame ku na nandzu lowu nge le kwini mahlweni wa ku va ku hehliwa leswaku murhangeri wa EFF u duvule xibamu ka yin'wana ya tirhali ka ha ri mhaka yo yeleya ya ku mahlweni hi ndlela yoleyo kambe sweswi a hi kuti hi le ka 015-297-1855 tirhisa mathebula dprsabc.co.za twana loyi na mina ni vuyichava swinene nakona ni vuya ni twa mhaka leya ku na ntombi yi nga vuya yisewa swirho swa yona swi fakiwa bekeni
ani ali boti va nga va khomiwini mara no twisisa nga ku swi ta va swi nga enelangi ku va va pfaleriwa va fika va tshamisiwa ntsena. Hi mavonelo ma mina a no ta ku loko kumbexani boti na vona a vo sahiwa va endlisiwa leswi ntombi liya yi nga fisa xiswona, va nga zi va n'wi jaha ku ri mi kuma ku va tsema kumbexani piece ya voko va n'wi khomisa, va tsema piece ya xikun'wana va n'wi khomisa va susa tihlo ku ri a va kha swi vona, ivi va heta va n'wi tshiketa hi ndlela va nga n'wi dlayi mara mi kuma ku na tiphisi to karhi ti va ku ti xota emirini wa yena. No twisisa ku kumbexani a swi ta va dyondzo ka vanhu van'wanyana. I endlise lokulukomba boti swa chavisa a swi tolovelekangi. A mi hlangana mana mhloro n'wambo ra bolweni inkomo. Katika mani twa loyi enhlekani Hayi njani manje? hi pfukeni minjhani baba? Hayi pfukeni. I can't. Mati ya mina hi ku vona ka mina, hi mavonelo ma mina swin'wana swi va swi kha swi vangiwa na hi mipfimbo ya le ndzeni. Mipfimbo ya le ndzeni hi ndlela yini? Mi kuma nkarhi wun'wani na xaniseka lomu mutini ma vona ti-situation to hambanahambana, kumbe nkarhi wun'wani mi kuma ku mi ta ni biwa. Loko ni biwa a ni fanele ku na report-a police station, ni fanele ya report loko swi vona. Yes. La ku hambana na mamrini. Se loko ni fika police station loko fika police station va fika va ni hleka kumbe xana va fika va teka situation ya mina va nga tekeli nhlokweni ku fika kona kwalano, kumbe va ni byela va ku tlhelelani kaya na lunghisa timhaka ta n'wina na nsati. Ku fana na van'wani va hlangana na swona, mina vhela ndzi hlangana na swona no twa loko va kha va hlamusela ku hawa ku na ti-situation ta swona kumbe va hemba. Hi nge swi prove mara minkarhi yo tala swa tikomba hikuva a ni nkarhi wun'wani loko mi hlangana na problem mi tsandzeka munhu wo a mi pfuna ka ti-situation ta n'wina, mi ze mi hetelela mi kumana ka ti-problem to fana teti. Kambe hi fika njhani ka ku tsandzeka munhu ku a ku pfuna ka swiphiqo swihi na swihi hi ku na nketani ya vanhu lava nga ku pfunaka kusuka ka vamalume vahahani sweswo vafundhisi a ntivi hi fika njhani kwalano? Swin'wana swi vangiwana hi ku ka hi nga tshembi ngopfu vanhu lava va nga hi pfunaka hikuva a ni van'wani kuma ku loko i n'wi byela van'wana loko u n'wi byela problem ya yena hi xikongomelo lowu hi la ta pfuneka kumbe u humesa leswi swi nga ndzeni ka wena, van'wani va famba va swi hangalasa. Se hina van'wani hi ta hi chuhanyana ku byela vanhu na ti-problem ta so mara mi vula ku loko mo va na xiphiqo mi byela hani va ta swi hangalasa? futhi va hani va nga wese loko mo va mi ri na xiphiqo mi nge vuli mi ku va hani va nga wese, mi ni na vo hahani lava ni vulavulaka na vo hungu rin'wana na rin'wana a ni tshama ni ri twa hela. Se vamalume na voho mi vula ku va nge mi pfuni? Va nga hi pfuna nkarhi wun'wani mara a ni swi nga ndlela kuma nkarhi wun'wani hi vulavula hi ndlela leyi hi nga ta yi vulavula hi yona, va ni solvhela timhaka leswi va nga ta ni solvhisa swona. Ivi loko hi heta ku hi solva mhaka liyani yi tlhe yi phinda futhi ene ma ta ku ti-problem loko tshama ti khe ti tala a miehleketweni ya munhu i ze a hetelela a va na swiboho swo karhi leswi swi hetelelaka swi va swi nga ri kahle hi ndlela yin'wana. Xin'wana xa kona vavasati minkarhi yo tala hayi hinkwavo a na ha va fani. Yes. Van'wani ku fika lava tekaka ti-advantage nyana va tekela vavanuna. Ni nga nyiketa xikombiso, ku na xitori xin'wana xexi xi nga endleka khale ngopfu no nyiketa xikombiso xa security. Mi kuma security sweswiwani hikuva a kha rhandza nhloko wa yena a n'wi yisa xikolweni, a kombela ku yisiwa xikolweni n'wansati. Loko a kombela ku yisiwa xikolweni hikuva ni khe ni n'wi rhandza mina na ku twisisa ku loko o achieva nyana vuton'wini hi nga achieva na hina hi ri vambirhi. Se ivi ni n'wi yisa xikolweni. Loko ni n'wi yisa xikolweni loko se a dyondzini a kuma ntirho vutomi byi sungula ku antswanyana, ivi se a sungula ku jikela nakona a no susekela ngopfu madzolonga mara no vula ku swin'wana swi nga ku lita ku ze hetelela i endla problem. A hi landzeleleni yaleyo xikombiso xexi mi nga xi nyika. Loko mi dyondzise munhu xikolo ivi i va mi jikela problem i yini la? A humelela loko se a vona ku se u humelerile ivi se a jikela. Ni vona se ni nga ha ri mi nga ha ri khayini ya yena. Ni nga ha ri khayini ya yena
ma vona se loko a ni vona ni nga ha ri khandziya yena a sungula sweswo swo ni jikela vhele swa humelela vuton'wini sweswo ko va ka a nge swi hleketeleli loko ni vula swona hayi yeni ni la ku nghenisa un'wana muyingiseri la se loko va mi jikela xiphiqo yini a ni loko va mi jikela na n'wema wo jika xiphiqo yini nyimpi yini le ku twisisa ka mina kumbe xani hi mihleketa ka mina ni twi nga ku o ni yuza kahle ko va xikele i ntiyiso i mi yuzile kasi nyimpi yi nghena kwihi kwalano a ni loko a mi yuzile mo nyiza mi ya mahlweni mandla ya munhu a ya mili byasi hi swo hi tivaka swona hina hi kula hi kha hi tiva sweswo ya mara sweswo a wu nge swi hleketi hi nkarhi walowo hi mhaka ku a ni va ri na problem i nga ya swi hleketa ku ri leti mara loko swa ha ku endleka a wu nge swi hleketi swa kwatisa swa kwatisa swa kwatisa kasi munhu a nga tshikiwe but a wa tshikiwa mara a hi leswo swo i tshika loko vona ku na ku heta ku ku endlela swilo leswi swi fanelaka swi ku endlela future kasi loko munhu mi n'wi ndlele future i tibudlele a nge he suki la mun'we mi nga koho hi swo mi vulaka swona a nga suka mara loko a suka i fanele a suka hi ndlela ya kahle na mara hi leswo swi kombe nga kumbe xana no yuziwa bye vayingiseri wa mina ni muna kumbexani no ka ni nga swi twisisi hi swo loko munhu o dyondzisiwa xikolo a nga hi but enhlekani minjhani but efikile njhani i pfukile a khensa swinene mani loko mi yi bele riqingho mi ri yini inkomu mani awa swa twala doctor mara lexi ni nga fika ni xi vona xi humelelaka aka vavanuna vo tala kumbe lava mina ni nga hlangana na vona nkarhi wun'wana ni n'wi vona ku se i hleketini i helerile problem leyi hi ndlaku yi humelelaka hina vavanuna i ku tsandzeka ku tiva vanhu lava hi lavaka ku hanya na vona evuton'wini before hi tekana mo ni nyika xikombiso xin'wana xi nga real i kona n'wana wa chata ra mina ni nga n'wi khuza tin'hweti timbirhi leti nga hundza hi May kahlekahle ku ri May a ni hundza kha tsutsuma a yankele ni ya ku sayineni ni ku a rhambe na vanhu vambirhi vanharhu va famba va va ndlela va ka Home Affairs swi tshamiseka vhiki leri nga hela i le ku rileni kusuka vhiki leri nga hela fika namuntlha sweswi ku hava na 4 months se loko se ni za ku ni nghena i ri la yini i ri loko yini swa tika that's why loko hi tiveni vanhu lava hi hanyaka na vona i hanye nkarhi wo leha ngopfu na nsati wa yena va nga se sayina xa mina xa vona a ni vuli ku discourage vanhu lava va lavaka ku tinghenisa aka swilo sweswo kumbe lava nga ka swona n'wansati loko va tshameli botpet vanhu va xisati va so a va tshami va nga vulavuli hi vanhu va nga hleki n'wina mi nga tlhancuva dyambu hinkwaro kusuka hi 8 rivera ya pela n'wanuna i tivekela plastiki andzeni ka mbilu ya yena problem yin'wana na yin'wana a kha yi hoxa kwala ndzeni ka plastiki a karhi a yi hoxa siku yi bulukaka hi ku a va swi koti ku va swi humesela vanhu hi laha mi sungulaka ku lava ta vona ku munhu se i hlekete ngopfu i helerile ene swi va swi ri rhongo ngopfu lexi nga kona buti ya va swi kombisaka ku hava murhi wo tshungula swilo leswi hambi ko va munhu a va open a vulavula na vanhu van'wana va kombisa xiyimo lexi va nga ka xona vo tala mi twara la ku ni chava ku ya a police station ya report va nga chavi the very same person la nga phorisa swi nga endleka ri na ti-problem to hindza leti n'wina mi report-aka tona se mi kuma ku van'wani va hinde hi le ka swona swilo sweswo hi mhaka va mbale uniform va swi tiva ku ti-problem ta xaka lowu ti solvisiwa ku yini problem butpet vanhu va xinuna veri va va hleka va nga hleki swi sale ku a police station phorisa ri va ntirhweni nkarhi walowo ivi loko ri heta ri hluvula uniform ri va muakatiko ri ya fika kaya ku fana na munhu loyi a nga va ka a ri na problem a va hlekiwi lava va havaka na leswiya swa ku va hlekiwa ntwanga ku va salele ndzhaku ku na ti-awareness campaign leti endliwaka emugangeni ku na ti-men's conference nkarhi wun'wana le tikerekeni va swi endla ku a hi tshameni hi ri vavanuna ntsena hi vulavula mara mi kuma ku munhu i na problem a nga swi koti ku va a humesela problem ya yena a rivaleni i va a ri ku hleketeni swinene se lexi mina ni nga xi tsundzuxaka vavanuna votpeta i ku loko munhu a ri na problem a hi vulavuleni na vavanuna kuloni hi nga chavi hambi ku na ku ya hi muyingiseri loyi a nga ha ku huma se swa kombisa ku loko u byela va swimanimani va hleka va nga va ri kona va haha loko va va mune va ri vanharhu a hi hinkwavo va nga ta ku hleka ku na loyi a nga ta swi vula swi huma ambilwini ku i n'wana boti ene n'wana boti i la ta pfuniwa i ta ku pfuna mara loko ri ku munhu o tshama na swilo a nga vulavuli i problem lexi loko ni khendzeka makumbutipeta ni xi vonaka ingaku xi vanga na ku mi kuma wa xinuna a dlaya n'wansati a ti dlaya loko ma landzelerisa vanhu lava nga ti dlaya hi lava va nga fika va tinghenisa aka vukati ku va xa mina i xa wena ivi va sungula ku fika va hambana hi mahanyelo loko nkarhi wu karhi wu ya amahlweni se un'wana munhu i sungula ku hleketa ku munhu loyi loko hi tekana a hi ri kahle ku nga se va na ku va hi nyikana nhundzu kumbe hi tshembisana swo karhi swo fana na nhundzu swi swi ri kona loko sayinini
mahanyelo ma nge cinci mara loko ku sayiniwa laya vavasati lava loko va tshamini bootpad xikombiso va hleva loko se a tshamini mi kuma ku i tshama na vanhu lava va nga n'wi tsundzuxeki leswinene va fika va ku byela ku hayi phela luyani hambi loko famba nga vuyi i nga vileli pension ya yena na yindlu swi ri wena se mi kuma ku na loko mi sungula ku holova na munhu mahanyelo lamaya ma ku fanele ku va na xitshunxo na vingi a nga ha va tivi i ta va langutisa ku yini i twa nga ku va nge he swi koti ku va va solva ti-problem mara i ti byela ku timhaka ta ku va mi khombe munhu loyi swi vula ku ni hetile hi yena se vavanuna a hi veni sure hi leswi hi swi endlaka loko hi tikhomisa ku hi sayina xa mina xa wena a hi veni karhi hi mi tiva ku munhu loyi ni n'wi tivaka a nge ni jikeli andzeleni kun'wana i hetelela a twa hi nga ku wa jikeriwa a va swi koti ku va va amukela vanhu va xinuna va sungula ku hlayelela swilo swo talo ivi mi kuma ku munhu se i hetelela andla yini a ti dlaya hi ku va hleketa swo tala se a hi vulavuleni bootpad loko ho vulavula swilo swin'wana swa hela problem leyi nga na n'wina na leyi nga na mina swi nga endleka swa n'wina ku ri swilo switsongo ngopfu ni swi hinde khale ka swilo sweswo mara loko mi ta byela mina ni tlhela ni mi pfuna swilo swa swi hinde hi ndlela leyi mara loko munhu a miyela i ta pfunekisa ku yini inkomo makhensa swinene sweswo mingisero mkana lona FM wena uri yini le ka 015 297 1855 tarteka riqingho rero ndaka leswi swilo se swi sungula ku cinca eMakarapa City u nga kayeli leswi humelelaka yingisela hi rin'wana rin'wana na rin'wana exikarhi ka 2 na 3 ni ntenga kutani u thumba swihundla swa khale na switshembiso swa vumundzuku wina yin'we ya tivhochela ta 15 ta Shoprite ta 500 rand vhiki na vhiki dial star 120 star 148 hash USSD i mahala hi tiseka n'wina hi Anglo American kuma swo tala hi Boxer birthday loko xava gold chicken 5 kg tinari 450 rand u kuma twiza 2 liter mahala Protect soap 150 gram tinari 30 rand u kuma yin'we mahala xava swo tala u hlayisa ngopfu hi Boxer birthday nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakhalanga phet mathebula ila inga kona mingisero mkana lona family ngo timina thinga sipa awara yangwe manga msaba na sisi Lillian Hlamangwane anda kama hongo ibulana Captain K Makhuvele ibulana bona ka ela nguta ka xiyimo xa la a Gauteng itoku bari yini hi ku chuseta loko a ku ve ko xana swi vula yini leswiwani ke nako loko va tilulamiseli va tetani a va tilulamiseli va langutele namuntlha kumbe swa munduku kumbe swa ku ya hi laha ku nga heriki ke hi laha hi nga ta va kha hi bula na vona ku nga ri khale kambe a hi twi wena mingisero me hi le ka 015 297 1855 n'wana mingisero loyi nhleka hayi botfet aye bote mpukile hi vatomi njhani buti wa mina hayi pukile ma khenseli swinene loko mi ni bela riqingho mi rini n'wana mkhulu vo sungula mara lama kha ma vulavula ma ni tsakisini va vulavula swilo swa kahle too much loko va ku munhu wa aviwa a rhangela tiko kumbe ku lunghisa tiko a va ta nghena swivandla swin'wana swo tala ngopfu mkhulu lava va kweta ku vulavula loko sungula se xa mina hi lexi ebotpet yes hina vanhu a hi swi koti ku amukela swiyimo hi swin'wana swi hluphaka ka hina vanhu loko ho dyondza riti ku amukela swiyimo a hi ta hambana na swiyimo swo talo leswi hi tikumaka hi nghena nghozini ka swona kumbe hi tinghenisa nghozini ka swona xa vumbirhi lexi tiko ra hina me vula yini loko mu ku hina vanhu a hi swi koti ku amukela swiyimo a ni mi twisisi ni pfuneni ku twisisa kwala a ni veka liya ya gender violence liya yes ka vanhu va xinuna ngopfungopfu kwala ingaku a hi swi koti ku amukela xiyimo mi vula yini na ku tshika xikombiso i ku loko ku va na problem i vona ku ri no yi ta costa ku ri i fika laha kuma ku endla swilo leswi endlaku swi ku fikisa ka mavoko ya maphorisa kumbe a police station swi kahle loko swin'wana ku huma ka swona kumbe ku swi hunguta ku swi nga ku fikisi laha u fanele u nga fiki kona because vanhu vo tala va endla swo ka swi nga ri kahle ku va ku tsandzeka ku endla ku amukela xiyimo van'wani va vula tani veri a swi olovi ku amukela swilo loko kuma ku yuziwile se hi yisa ku yini mahlweni kwalani hi ku vanhu va yuziwa laha handle la a ni kane botlhet vanhu va yuziwa mara loko wo pfumela ku ri no xikulukumba ka mina i rihanyo i vutomi i nga ngheni ka ndhawu leyi a nga fanela u nghena ka yona a swi ta antswanyana tani ku va nga timhaka to ku tikuma se hi le jele wa khomiwa hi swin'wana swi nga fanelangi i ku loko munhu a endli xo karhi lexi a nge loko sa xikombiso tanihileswi a vheta ku vulavula lomukulu ku i dyondzisa xikolo un'wanyana
from there swa kwatisa swin'wana na swin'wana vuton'wini swa humelela I fane amukela ku okay munhu loyi maybe a lava plan yo a kota ku ri no mina n'wi dyondza xikolo a pasa swi hela a huma ka mina eka vutomi I ya mahlweni munhu loyi na yena u ta hlangana na swin'wana swiyimo leswi nga ta hundza leswi we nga hlangana na swona u kuma ku se we I le henhla ku hundza nga n'wi pfuna kona tani ku ri I teka xiyimo xo maybe wa dlaya or wa n'wi fambisa misava swin'wana swo taniya or wa vavisa ma swi twisisa I leswi swin'wana ni fanele hi swi tolovela ku xiyimo xin'wana xi na nkarhi wa xona loko ri ku hanyeni loko xiyimo xi bidini xi amukeli ku hundza ka xona swi endla ku na wehe loko ya kona I kuma ku swa wena swa lunga hikuva amukela swiyimo loko ka yi nga amukeli swiyimo hi tshama kha hi tlhelela ndzhaku masiku hinkwawo kuve loko mi kambe swi vula swi twala swi olova mingiseri wa mina kambe xivutiso I ku loko ri ku swi twala swi olova ku ya hi leswi mi swi vurisaka swona hikokwalaho ka yini swi nga ri ku endlekeni swi vula ka swi olovi a swi olovi hi ku xihoxo I ku hina vanhu a hi fana loko ri ku a hi fana timbilwini leswi hi hanyaka swona a mimoyeni ya hina timbilwini ta hina a hi fana a ni ta kumbexana a swi ta lunga se a hi fana un'wana na mbili ya ximbilwambilwano un'wana u kwata sweswi un'wana a nga amukeli mara loko a wo dyondza timhaka to rito ku amukela swin'wana a swi ta cinca bote ni mi twile bote a swi ta cinca thank you inkomo 015 twanana inge nkoti lo I vulavulela hansi ngopfu inge nkoti Chivambu lo I vulavulela hansi swinene a swi lava ku n'wi pfuna kambe leswi nga tikitisa swona a nga twali hina hi lava vanhu va ku thamunyana endlekani ayi mpfukile bote mpfukile njhani bote wa mina mpfukile a khensa ni kombela ku nghena na mina ni nghenanyana ka yona yes lexi nga na problem eka hina va xinuna bote I miehleketo ka n'we va xinuna mi nga ni katsi ka swi swa n'wina ka va xinuna I miehleketo bote hi ndlela leyiwani ma vona miehleketo ne yi ta ku tela na xivutiso hi munhu loyi u hanyaka na yena yi tlhela yi ku tela na nhlamulo ene mi kuma ku yi ta na nhlamulo ya wrong and xivutiso lexi nga vutisa xona hi lexi swi nga yelaneki na leswi swi nga ku endlekeni ivi se mbilu yi tala ke mani kuma bote a ni mi kumi mara ku mi twa na mi twa mi ri swi ku yisa ka xiyimo ivi okay loko u hanyaku na yena ku na swin'wana a swi endlaku leswi hi nga swi tiveki ku ri mhaka ya miehleketo ku ri ku hleketa swa wrong ntsena yes I tlhe kuma na nhlamulo ivi yi tlhe yi tisa na ku hi swona siku leri a wu swi voni I vuyile siku leri I ku hlamuliso ivi se yi vheta yi va yi tele mbilu se ya tikuma se I onhile se swi lava ku endleka yini mhaka yi leyi bote I ku loko I ri na munhu loyi I hanyaka na yena I vona ku na swin'wana a swi fambisani kahle mhaka yi ku I ku tshama hansi mi vulavula I ku ku xanisa a hi solution bote loko a nga lavi ku tshama hansi ke mi ta endlisa ku yini hambana ka ha ri na ku hanyisana ku ya mahlweni mi twi yaleyo swona a mi ri na swona ni thalela ka madobi enkombo to mina enkombo xikongomelo nkulu vhele ma swi twisisa musipoto wa mina ne ya a hi twineni lo Botphet na muhumelerisi Botphet problem yi nga kona ka vavanuna va hina lava hi va rhandzaka a nga swi koti ku loko ku ri na problem la mutini a tshama hansi na mina a kombisana na mina naswona u lava ku tirhisa ntamu wa yena ku va a lunghisa ti-problem ti nga kona ka mina na yena a tirhisa matimba lama a swi tivaka ku mina a ni na wona Botphet ma ta ku endleka yena chava hi le ku hluphekeni Botphet vavanuna lava va hi xanisa Botphet hi le ku tweni ka ku vava Botphet futhi loko munhu u mu rhandza a teka advantage ya ka n'wina ku le ku hluphekiweni or vatswari va wa I vanhu lava va ku rhandza byala
ku hava na lexi a xi tekaku serious kwalaho ku byeka atla ku nta ku ba ntlhena na ku bana vatswari va wehe a ku ntlheni dlaya na vatswari va botiphethe a chava botiphethe hi le ku tikeriweni. Hey. Endla njani loko xiyimo xi tetani endla njhani loko xiyimo xi tetani vayingiseri a hi kumeni mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavan'wana loko hi vuya hi ta bula na tatana K Makhuvele. Sesi Lili hlekani le ku yini hala na hala kahle va yimayimisiwa hi yini xiphemu xa vumbirhi lexi anakona ku Afrika wa vulavula kapteni hlekani nsekani Butswet minjhani na hi pfukile njhani hi pfukile man ni mi vone ka TV a khale ngopfu kahle ri yimayima leri ri vanga hi yini captain Butswet ri yimayima leriwani ri vanga hi vanhu lava va fambaku a xinyamini va vulavula swilo swo ka swi nga tshamisekangi swa ku chuhisa vanhu va tshama va chuhile hi swona swi hi yimayimisaku eka nkarhi wa sweswi. se swi vula ku a mi le ku va tiveni ku hi va mani a mi swi tivi ku mana kunguhata ku yini na ko swa siku rihi se mi ta yimayima ku fika rihi hi nge tshiki ku yimayima ene hi nge pimi na nkarhi wo hi ta yimayima ku fika rihi hi ta yimayima ku zela vanhu lava va endlaku swilo leswi exinyamini va zela va humelela erivaleni. kumbe mi hi nyika xifaniso nyana Mgwena ku kahle n'wina laha mi nga sungula koho mi sungule hi ku va mi vone yini kumbe mi twe yini. Lexi xi nga humelela i ku a siku ra namuntlha a ku fanele ku va ku nga ri na migingiriko a Gauteng xikan'we na tiko hambi swi ri tano swi endle leswaku hi nga swi tekeli hansi leswi a va vulavula hi swona hi va na makunguhatelo ya hina ya ku hi fanele hi swi siverisa ku yini ka vula hi swo swi endlaku leswaku mi hi vona hi karhi hi yimayimela swona ku ri na loko ri ku swi kona leswi va nga swi kunguhata va swi tiva leswaku hi ta hlangana na vona. se ka rixaka mi ri yini ka rona ngopfu loko ka hi languta xiyimo lexi tetani hi ku ka vula loko n'we mi kha mi endla vuyimayima na vo va hetelela va chuha va ku kumbexana a hi hlayisekangi a hi fanele kumbe hi nga ndli leswi kumbe hi fanele hi ndla leswiya. A ka rixaka hi ri bela mavoko ngopfungopfu nhlangano lowu wa Community Policing Forum laha vaaki va welaku eka wona hikuva va swi kotile ku hlangana ivi va vulavula va tlhela va twanana leswaku va ta yima na nawu leswaku vanhu va lava va endlaku swilo leswi va kumeka va nga humelelangi eka makunguhatelo ya vona. So hi swona swi endlaku leswaku mi vona ku na sweswi loko hi karhi hi yimayima a hi yimayimi hi ri hexe hi va hi ri na vaaki lava va Community Policing Forum hi ku hambanahambana ka vona xikan'we mi kuma ku na lava va ti-security agent law enforcement agencies lavan'wanyana na vona i phati ya hina. So sweswo swi hi nyika matimba ya ku ri na a xiti lexi taku xi ta ku vona ncila wa bulubulu. Kwala ka ku vona ncila wa bulubulu loko mi pimanyisa na leswi nga humelela n'hweti leyi nga hundza mi vona yini sweswi mi vona leswi mi tilulamisele ku tlula leswiya swa n'hweti liya swi ngete swi ku humelela swi kuma ku hey van'wana va nga swi hleketangi. Leswiyani ku ve xitshuketani Butswet i swilo leswi swi ngo lo tshuka swi humelerini hi ku copeta ka tihlo swi sala swi endle leswaku vanhu va sala va pfule milomo hamba ri hina mi nge chavi ku vula ku ri na a swi xokini hi ku i swilo leswi swi nga humelela hi nga swi vonangi ku swi le kuteni swi ta humelela mara eka nkarhi wa sweswi tanihileswi hi nga swi vona ku ri na swilo leswi a swi lavi ku tekeriwa ehansi loko swi vuriwini swo lava ku va vulavurini lava va chavaku ku humela rivaleni i nga swi tiveku na ku va chava yini va ze va vulavula exinyamini va nga humeleri ku hi vo va mani va kongome kwihi. So leswi swi endle leswaku hi va hi tilunghisela ku ri impela loko ri ku swata a swi hlangane na hina hi va hi karhi hi tiyimiserini ku hi ta yimisana na swona. Na maitwa Captain K Makhuvele a hi hetiseleni
kahle leswi a va lava ku ndla swona namuntlha i yini nako ve va vilerisa yini? Leswi a va lava ku ndla swona a va vula ku ku fanele ku va ku nga ri na migingiriko namuntlha, vanhu va kumeka va ri makaya ku fikelela laha vona swilaveko swa vona swi nga ta fikeleriwa. Leswi swilaveko swa vona naswona va ngo swi tumbeta hi nga swi tivi ku i swilaveko muni, kambe hambi swi ri tano tshembo ya ku vaaki va swi vonini ku na vanhu lava va ngo lava ku va ku nga ri na ku rhula la tikweni, kambe loko ho kota ku khomisana hi ri hinkwenu na nawu ku rhula ku ta va kona ene vutomi bya mahlweni tanihi ntolovelo ivi vanhu va hanya hi ndlela leyi nga tshamiseka. A ni ku hetile kambe un'wana i ri ni mbutisaka kasi ku hava xiyenge lexi xa vunhlori lexi xi kotaka ku na loko munhu a ti tumbetini miya n'wi vona ku i mani? Sweswi ni vulavulaku Bushbuck hi leswi hi nga ku swi endleni ka ku lavisisa ti-voice ti nga humesiwa hi ku va humese ti-voice va humesa ti-pamphlets hi le ku langutiseni lomu swi sukaka swi ri kona. Hi na ntshembo ya ku emaheteleleni ku fana na valava va ku sungula lava va nga endla leswi swi nga hi xoka va tele lava va nga hetelela va khomiwini, na sweswi a tshemba ku ri na va lava va nga swi endla ku xungeta loko va nga ku endla va ta vula ku ri na a va ku endlisiwa hikokwalaho ka yini. Loko se hi ta va hi va kumini hi ta va kuma vona, a swi le tsandi ku hi va kuma, swi ngo ho teka nkarhi kumbe swi nga teki nkarhi, kambe vona a maheteleleni va ta kumeka. Kambe mi ta mi ngeni byeli ku mi ta yimayima ku fika rini na? Ya Bushbuck sweswo mi nga byeli ntiyiso, hi ta yimayima ku zela dyambu ri pela, vanhu va pfuka va kuma swa ha ri kahle, loko va pfuka va ta hi kuma hina hi ri kona. Vanhu lexi xi nga mi vavisa ngopfu Bushbuck voice note leya mi nga yi tlanga liya ya ku twa ka ku vava ka n'wansati na ka n'wanuna hi ku tekela vanhu ehansi na ku tekela vatswari ehansi na ku vona ku vana va xisati van'wani va nga ri na vatswari, hikokwalaho munhu a teka advantage a la ku xanisa munhu. Se lexi ni nga xi vulaka ku ri na n'wana yaloye kumbe un'wana na un'wana loyi a hlanganaka na sweswo i nga chavi ku ya swi vika emaphoriseni loko swi ri hi ndlela leyo. Hi ta teka magoza na ku vona leswaku munhu yaloye i yimela timhaka ta yena hi xinawu ku nga ri na ku xanisa vanhu amimoyeni na hi mihleketo, hileswaku lava va tshama va chuhwini hi mhaka ku na munhu loyi yena va byelaka ku ri na aka n'wina you are nothing. Na vona vana lava va hina lava a va swi tekeli nhlokweni ku loko munhu a nga ha n'wi rhandzi na yena a vona ku swilo a swi le ku fambeni kahle, a nga yimi, a nga yimeli dyambu ri pela a huma ka swilo sweswo, vutomi byi kona a mahlweni ku nga ri na kwala a nga ta va ri kona. Ni mi tweli Captain a khensa swinene hungu rero i ntiyiso. Loko va swi twe swi huma ka n'wina ni na ku pfumela ku va ta tiya loko va vona ku ri na swiphiqo va ti hlanganisa na xiphorisa ku kota ku kuma ku pfuniwa. Khenseni nkarhi wa n'wina Captain. Inkomo Captain K Makhuvele i lava hi bula na vona vayingiseri Munghana Lonene FM va kha va kombisa hi ku yimayima loko va nga ka kona va nga nghenisiwa ka kona hikokwalaho ka ku va van'wani va kha va ringeta leswi na leswiya. Mativa mani a hi ku timingiseri Munghana Lonene FM sale hi 13 minutes ntsena ku va hi fika makumu na nongonoko loko kusuka kwalano DJ Matt ta va kha ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomanda un'wana muyingiseri kwala ka ku hela ka vhiki i teka mina ko swi nga va njhani mara hina hi nga sawutisiwa hi pfumeleriwa ku tindlela leswi hi lavaka ku ndla swona. Loko hi lava ya bolweni hi ya vona bolo hi ya, loko hi lava sweswo a ni hi pfalerisiwe leswi hi mhaka ku chaviwa ku loko vanhu vo hangalaka ku ta hangalaka xitsongwatsongwana ivi vanhu vo tala va hundza emisaveni. Lava va nga lava ku sawutisiwa alright hi leswi va vulaka swa muyingiseri luwa kumbexana n'we mi nga ta na tlhelo rin'wana hi twa ku mi ri yini ndaka lexi wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015297185 nkhensa ngopfu ku na mi nga ni yingisela kwala xibazanini xexo lexo a khensa swinene swi ni tsundzuxa mani Maria mana Edi laya RTF laya aka le ka Mbatlo ne Edi kambe mi huma ka Mbatlo ne eximatsi hi le ka Mbatlo ya va ku van'wana va lava nge hayi yingisela swinene nongona ku Afrika wa vulavula na loko ri xibazani na va byela ku yimani nyana ho hi la ku twa Afrika wa vulavula hayi swi swa kona Afrika na hi le un'wana mi yingisela nhleka khalanga minjhani papa epfukini a khensa hi ta pfuka hi ku yini ku speaker Nandu
swa varhoma leswi humelelaka ene i ti-accident leti nga endleki ti tshama ku ti ka ti humelela no tiva ku loko swi fika aka hina vanhu va xinuna hi la ku tirhisa ngoma matimba laha swi nga fanelangiki hi nga leyi khalanga hi ku nga ku loko swi fika laka ku swi fane swi hela swilo loko vanhu va rhandzana swi va problem ngopfu ka hina vanhu va xinuna a ni swi tivi ku swi endliwa yini ene problem leyi va endliwe hi un'wana na kuloma hi leswi humelelaka khalanga ni munhu wa xinuna ni munhu wa xinuna mo ni kombisa ku aka vanhu va xinuna mi nga ti kuma kumbe mina ni kha ni endla vugangu a handle munhu wa xisati a nga swi kuma ivi a tlhe swi holoviwa swi tlhe swi hindza vutomi byi ya mahlweni mara loko swo fika ka munhu wa xinuna a swi kuma nsati wa yena kumbe munhu loyi a hanyaka na yena i endla vugangu swi nge heli kahle leswi swimbirhi leswi fanele ku endleka loko ku ri lava vo kota ku tikhoma vo to hambana mara loko ku ri lava van'wana swi fika la ka xiyimo lexi hi nga ka xona namuntlha mara kuma ku n'wanuna a nga va kumiwe ka 10 kumbe ku hina wansati wa hi n'wi kumekanga wa hi nga koti hina ku swi amukela tanihi vanhu va xinuna swi endliwa hi yini swi endliwa hi yini se loko va ngo yimba va ngo vula va ku hayi mi yisalanga ku vulavulele ku tlhaveka bolo va tele swi nga va hi tele kumbe va tele hambi ni nga weli kona mara va tele mara va koti ku swi amukela ivi loko swi fika ka hala ka vanhu va xisati vo tala ku ya hi mina va kota ku kula ta kondzelela xiyimo lexi i kuma nkarhi wun'wani a nga tirhi n'wanuna hi ya tirhaka loko n'wanuna wansati a languta ku kambe loko ni ku famba laha vana va mina va ta dya yini i kondzelela i ta sapota n'wanuna woloye ku sapotana koho hi fanele hi landzeleriwa i vangani va jika ku tikhoto hi ku khomisiwa ku lava ku sapota vana va yena i tsandzeka ku sapota vana va yena laha swi tivaka ku i vana va mina vangani mara vavasati va duba va tsumisana na tikhoto a yisiwa va magistrate a cincana tinambara ku a nga ha kumeki a byeriwa ku ha netiweke le ka magistrate a kha kayakayela mali ya yeyo la ku sapota n'wana leyi munhu a fana ti sapotela ku nga zangi ku fika ni le ka magistrate hi wena i swi tivaka ku vana lava i va mina loko nkarhi wun'wana u kota ku amukela loko wa ka mhani a ku no ivi hi swi teka nkarhi wun'wana swiyimo sweswo a swi ta hundza papa loyi a nga vulavula loyi a bodya va vulavule mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ene ya tiya ene ya twala ko va ku na nawu wa hina loko swi fika kun'wana ka ku vanhu lava va khomiwa hi hundzuka swi ndlinga ku lomu va ya ku kona ko va tona a kwileni va fanele ku fika va gweva ku fanele ku lowa yini se ra tsematsema riqingho ra n'wina mo va ku fambeni mi fika ku hiseni mi ne ku hindzeni a phareni a thana le ya ra twa le riqingho leriya kambe hi nga va hi va twile leswi va kha va ta na swona rito leri ri twala ra xipekula mara a ni na vumbhoni byona a ni tivi ku endleke yini hi ku a ni ri twi kahle kambe hambiswiritani va ni twa un'wana miyingiseri loyi ni hlekani a hi yena xipekula loyi a hi yena khetha njhani a hi yena ni a ni twa nga rito leri hi yena okay a hi yena minjhani hi pfukile njhani porque hlamula leya ya Javu ne yes ya Javu ya hina vavanuna bothepe i tshama na munhu ivi a huma munhu a va na marhandzu mi le tlhelo ka vuya i n'wi vutisa byela ku leswi swa fana na hi n'wanuna kumbe i tshama na munhu nkarhi wun'wanyani yi heta 2 months nga eka timhaka ta masangu ka ku bakanya yena a ndzhaku ka 2 months liya a vuya na pregnancy test a ku a ni titwi kahle i tshama na yena wena loko a vuya a a ni titwi kahle 1 2 3 a nwa sweswo swo titlilina swa vo Mr. Alba na yini loko a heta ku swi nwa a vona ntumbuluko lowu hindzaku masiku ya 12 kumbe ku ya ka 14 mi kha mi tshama na yena nkarhi wun'wanyani mi hi ta hi fika hi holova va na ku holova ku fika ku ta hi se hi tlhandleka na mavoko ku ta buti wa yena na nsati wa buti wa yena nsati wa buti wa yena loko kha u rora a ku swa fana loko ku ve i na marhambu me le tlhelo wena i ta ndlani hi swona i ta tshika na
na Xikwembu impela i ta tshika a nga tshiki se lexi nga kona tshika munhu hi ku loko swi ta nkarhi wun'wanyani hi ze hi tlhandleka na mavoko ivi ni swi vona ku a swi ri rhongo se swa antswa i ku va na problem yo na n'wana un'wana lonkulu ka vanhu va mina ni nga tshameki na yena ni n'wi rhandzaka swinene and then ni twa nga ku loko ni tshama na vanhu va endla swo huma endleleni swi ta affecta n'wana la exikolweni va ku i n'wana swilo ya wendla swiyini ni chava na ku hanya mahanyelo man'wanyani hi ku twisisa ku ku sirhelela rihanyo ra n'wana loyi na vumundzuku bya yena na swi twisisa laha mi tekaka kona nkarhi wun'wanyani na n'wi hlamusela a ni lo phunta loko swilo swi humelela hi ndlela ya so swi hi nga va hi ri na vana la mutini mara loko swi humelela hi ndlela ya so a ni lo phunta se vavasati a hi foni hambi hi kha endla swilo va pheta wa tshama na munhu a swi vona ku u huma ku sunguriseni ka mbuti munhu lowani a tlhela yi xera na yena mbedo swa vava and i nge endli nchumu a tlhela ku byela ku loko mi ringeta layini nketa leya lava va nga kusuhi na n'wina va verini vahani va malume va boti va un'wana loyi a wa swiphizwa kona i a vula ku swa fana hambi u longu lovola hi ndlopfu munhu a swi tshikileriwangi ku munhu a fanele a va munhu wa wena ri wexe hey na Xikwembu se ni byerile sweswi ku fika sweswiwani n'wina mi pfuneka njhani mina hi ku loko ku ri ka swi ta lava ku ya hi mehe loko ni mi yingiseri a swi ta lava mi vulavula na Bujavu ku va mi vulavula ntsena va ta mi yisa ka van'wani va mi pfuna swa miehleketo swa vava swilo leswi mi vulavulaka hi swona swi ave lexi goza leri ni nga ri teka a ni tibyele ku na yima moya wa mi wu ya hansi ni ta kota ku teka goza nkarhi lowuya nkarhi lowu mi nga ta va swiriso mara namhlanje mpundu ni fuke nihlekete ku fonela nkulukumba un'wanyana wa social worker Mavula anonkumanga riqingho ra yena a ri nga ri ku tirheni nampundzu se ni tibyela ku ni ta endla nkarhi hi weekend kumbe nkarhi wun'wanyana before ni teka goza leri ni lavaka ku ri teka a hi ro dlaya munhu kumbe ku vavisa yena kambe teka nomboro leyiwani buti wa mina mi kota ku fonela Bujavu yimani tlhelo mi fonela Bujavu ani leswaku mina lexi xi ni vavaku ku minkarhi ya ku tala ha vulavula swilo mi kuma ku ho swi vulavula hi ku ho swi twa a hi vulavula leswi hi ngele ku hlanganeni na swona se minkarhi yo tala ni ve ni nghenelela ka timhaka to ma ku tlula leswi swa mabyala ne hikokwalaho ka xiyimo ma swi twisisi hi leyi nomboro leyi ya Bujavu 083 579 3306 ya ni nga rhanga ni va fonela vona ni nge se za na hlangana na social worker ya va foneleni mi tibulela na vona mi ringeta ku tshunxakanyana mi va se i tshama na munhu ku phete mi heta nkarhi wo leha mi nga hi ka timhaka ta masangu mara munhu loyiwani i ve na pregnant swi vula ku a hlayisekanga na mpimo ene na n'wina matimba ya ku se mi ya nghena ka swoho mi nge he vi na wona mi ta ma kuma ku a ma ha kona u n'wi languta munhu njhe ku fanele u kha tshamela na maphelo wa xinuna mara i kha i endla xin'wana na xin'wana leki na nkarhi wun'wana mi ti vutisa ku i ncini lexi mi nga xi endli ku fana na van'wana vanhu ku ri hava lexi mi nga xi endleki i ringeta ku loko munhu a hola muholo wa yena titirhiso swa yena i tlhe i n'wi khandziyisa mara khawuri mara a ku vangi na siku leri muyingiseri wa mina a ku vangi na siku leri mi nga byeriwa mi tshamisiwa hansi mi byeriwa ku Mathevu lowu leswa swa n'wena nge swi koti mina hi mhaka ya ku a mi fiki lana mi yo vona matikhomele ma kha ma tisa sweswi mi nga ma hlamuserisa swona ene nkarhi wun'wanyani a ku byela ku ene na yena munhu se loko i swi langutisa i tsima ku mxana nga va longo hoxa marito a non'weni na leswi nga swona hayi a ni tlhandleka voko sweswi ni lo twisa ku ni lo dlina ndzi byela ku loko ho tlhe hi holova ni tlhandleka voko swi nga endleka munhu yaloyi a ku munhu loyi wa hi disturba no famba pfulela munhu yakhe
languta a ka ha ri na munhu loyi wa ka va yena ni nga ta ka yena ni fika ni ku yini why because van'wanyani vanhu lava va swi vonaka ku ndleka yini loko fika va fika Mavonelo va lumbisa kha twa ku vana ni mi twi but ni mi twi inkomo inkomo ai tsele ni mingiseri lo nhlekani njhani Vulavula mi tsale minete hi pfukile minjhani n'wina nona madani tithava nghena mara swi mi khumbe ngopfu swa leswi va dyondzaka nga ka vona na mina Javu mani sala vendale la ku dzeni mani ri kwala vo venda kwala va swi vava ngopfu loko ka hina vantshwa vanhu ta va nyika data hi wangu loko va tinghenisa ka marhandi na loko endlela munhu xilo i nga n'wi endleli ku wa n'wi rhandza wo tibyela ku wu n'wi pfuna because at the end wo n'wi rhandza loko a ku endlela swin'wana u ta n'wi vavisa kasi ni huma kona a ni tirhi na sweswi ende masi loko no mi ni a ri xikweletini leswi nga swi tirheta hi vundlela munhu a nghena xikolo lembe ro tlhela a tirha a kumbe na hlanga ewa kambe a swi hluphi hayi mandla mavoko ya munhu a ya mili jasi boti wa mina tirhani siku rin'wana ta mi navela mi kha mi humelerile ya sweswo wa ni vula focus sweswi ndo tshama ni tirheni ni ku hakelela swikweleti so mara eka vantshwa na ha ri na wuntshwa loni na mina a no kombela ku a va endli ku pfuna munhu hayi ku n'wi rhandza ku ri hi nga vi ka problem leyo ni endlele yini i tshikile ta dlina n'wi vavisa va khoma ri u dlaya na mi tweli boti wa mina nkarhi wo nga ni vondoka ni khenseni nkarhi wa n'wena iso tshama ni mi yingisele munghana lonene siku ni lava ku va tirhi ni ta mi lava na n'wena ya iso inkomo boti wa mina wa vona ai ni kombela ku ya kaya wa kaya nokora ka humerisiwe tinyiko Morgan Xivambo sesilili va yime ku lunga ku lota hi byela ku mahungu ya wara yin'we ta yimise ku ya wara yambirhi ya ta yimise ku yini i fikile DJ Matt i lota hi byela ku hi dzumba njhani na ku hela ka vhiki ka kahle swinene loko hina van'wana hi nga va na kona hala Northwest hambi ya ri kwihi kubhizi hinkwaku tshamiwa hansi no tani baixo lokisa tiko ai tirheni vativa mere dzumba njhani namuntlha dzumba ka xilo xa hina xa ku risimu ri na timhaka ne a ni nge vulavuli namuntlha ku ta vulavula n'wini wa risimu u vulavula swilo swin'wana Vulavula ne iyo sesilili hi yaloyi mangutwa mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.